ushobora kwibaza uti habayeho Bibiliya ya football yabiteye ite? Ushobora kwita uvuga ati toka satani, uyu nguyu afashe Bibiliya yihuza na football. Ariko reka nkubwire ngo ntabwo nshinga amabere, reka ahubwo twinjiye muri Bibiliya ya football turebe nk'igishushanyo mbonera kino Bibiliya iramutse ibayeho. Byaba ari ibitabo byinshi birimo story zidasanzwe, ariko reka nkubwire ngo za story wagiye usoma muri Bibiliya isanzwe zishobora guhura n'izi zo muri Bibiliya ya football. Reka twinjiye muri kino gitabo cy'amayobera kandi giteye amatsiko. Niba uri umukunzi wa Bibiliya ukaba n'umukunzi wa football, aka kantu nikagucike. Ku mwanya wa mbere twinjiye muri Bibiliya ya football twasanga umugabo witwa Mose Arsenal. Mose yayoboye abantu b'imyaka myinshi, arabarokora abageza hafi y'igihugu cy'isezerano, ariko nigeze akinjiramo. Iyi niyo Arsenal y'uyu munsi tuzi, ihora yegera igikombe igatanga icyizere, ariko ku munota wanjye bigasigara. Bya bintu utangiye kubyumva. Reka dukomeze turi muri Bibiliya ya football. Umwanya wa kabiri dushobora kuhasanga Salomo, Manchester City. Salomo yari umwami w'ubwenge budasanzwe, ubwami bwe bwari bwuzuye ubukire ndetse n'icyubahiro, yari azi kuyobora. Manchester City izi gutsinda. Manchester City nayo yubakiye ku bwenge, strategy ndetse n'imbaraga. Pep Guardiola. Ushobora kwibaza uti muri no Bibiliya ya football ninde Paul intumwa? Manchester United. Paul intumwa igeze kuba umuntu utizewe, abantu bose baramwanga bitewe n'ibikorwa by'urugomo yakoreraga abakristo. Paul intumwa iki gihe yitwaga Sauli, kandi Paul intumwa numwe mu bantu bishe umwizero ukomeye Stefano. Paul intumwa rero yahita aba Manchester United. Muribuka bya bihe igihe wajya kuvuga ko ufana Manchester United abantu bakaba bagutera amabuye. Manchester United yarabaye ikipe iri hasi cyane, ibitego basigaye bayitsinda byisukiranya mu izamu. Manchester United nayo yigize kuba mu bihe bitizewe, bayikubita ibitego ari byinshi cyane, benshi bayitakarije icyizere. Ariko uyu munsi nimwe mu makipe yerekana icyizere, iri mu rugendo rwo kongera kwisubiza izina ryayo. Paulo yari Sauli Manchester United, ubu yabaye Paul intumwa uri mu rugendo rushya rwo kwiyubaka. Turanganyije amaso rero muri Bibiliya dusanzwe tuzi, tuhasanga umugabo witwa Samson. Ese Samson yashushanya iyihe kipe? PSG, Paris Saint-Germain. Samson yari afite imbaraga zidasanzwe. PSG yari ifite Messi, Mbappe, Neymar, Ramos ndetse n'abandi bakinnyi benshi badasanzwe. Ariko icyo gihe Samson yatakaje imbaraga, abura umugisha we. Neza ni nka PSG nayo yari ifite byose byari kuyifasha gutwara igikombe, ariko biranga. Nigeze koza n'inzara z'intoki ku gikombe cya Champions League, ariko yari ifite ibikomerezwa bikomeye cyane. Muri icyo gihe bari bo bakinnyi ba mbere ku isi, bari bakomeye ndetse na n'uyu munsi, ariko ntabwo yigeze irenga umutaru. Twikomereje rero muri no Bibiliya ya football tuhasanga umugabo witwa Jabez, Tottenham Hotspur. Jabez yasabye Imana umugisha, asabura kwagurwa. Yari afite icyifuzo kinini cyo kugera ku nzozi zidasanzwe. Tottenham Hotspur nayo ihora ishaka kugera ku rwego rwo hejuru, ifite inzozi nini zo kwaguka nka Jabez, ariko imihanda igakomeza kugorana. Hari igihe urugendo ruba rurerure kurusha uko bitekerezaga. Neza ibyabaye kuri Jabez muri Bibiliya isanzwe biraza muri Bibiliya ya football tukasanga umugabo witwa Tottenham. Ushobora kwibaza uti nanjye natekereje akantu. Ako kantu wakandika muri comment hasi, tukarushaho kugenda duhuza ya makipe yacu dufana ndetse n'inkuru zo muri Bibiliya. Muri Bibiliya tuhasanga umugabo witwa Aburahamu ni se w'amahanga, inkomoko y'amateka menshi. Uyu ni we se w'abizera bose. Abraham, AC Milan nayo ifite amateka yubashywe n'isi yose. Ni icyubahiro cy'ukuri kandi gituruka ku mateka. AC Milan ni ikipe ifite amateka ndetse n'ibigwi bidasanzwe. Neza ni sekuru w'amakipe yandi yose. Twikomereje muri urugendo rero rwo gucukumbura mu isi ya football cyangwa se muri Bibiliya ya football. Ahangaha dushobora kuhasanga umugabo witwa Dawidi
Dawidi yari muto nawe amwizeraga, ariko yatsinze igihangange Goliyati. Ushobora kwibaza uti niye kipe yasimboreza cyangwa se yatubera Dawidi muri Bibiliya ya football? Leicester City. Nta n'umwe wabiteganyaga, ariko iyi Leicester City ni ikipe yatsinze ibihangange byose, itwara igikombe mu buryo butunguranye kandi butakekwaga na buri umwe. Aho hari mu mwaka wa 2016, rimwe na rimwe uwo bita muto niwe uhindura amateka agakora ibidasanzwe, nk'uko Dawidi yishe Goliyati, nako Leicester City yatwaye Premier League mu buryo budasanzwe. Twikomereje muri Bibiliya yacu rero tuhasanga umugabo witwa Daniel, Bayern Munich. Daniel yahagaze mu bihe bikomeye ntiyacika intege. Bayern Munich ni ikipe ihora mu bihe bikomeye kandi igahora ku rwego rwo hejuru. Consistency muri Bayern Munich ni imbaraga ziruta izindi, no mu rwobo rw'intare ihora ihagaze kandi yemye. Iyi ni ya Bayern yo muri Allianz Arena iryana ubutitsa. Muri Bibiliya rero isanzwe ntabwo wayizenguruka ngo uburemo imwe mu nkuru zitangaje z'abavandimwe babiri bahindutse abanzi, Esawu na Yakobo. Aba ni abavandimwe babiri ndetse b'imanga ariko bahindutse abanzi, Real Madrid ndetse na FC Barcelona. Umugisha wa Esawu w'umunyembaraga, umwana w'ubwenge n'igihagararo, Real Madrid. Murumuna we Yakobo yarawumutwaye. Yakobo muto ufite impano kandi w'umunyamurava. Abi byabo bihora ari intambara z'urudaca. Navugaga Yakobo niwe FC Barcelona. Uyu munsi Real ni ikipe ikomeye, izwiho kugura abakinnyi b'ibihangange, ifite amafaranga, ni ikipe y'imbaraga nyinshi ndetse n'ubutware budasanzwe. Neza neza n'ibyo Esawu yakoraga, yajyaga mu ishyamba akica inyamaswa zigiye zitandukanye akazicyura. Isaka akavuga ati mwana wanjye ni wowe bavuze. Neza neza nk'uko ubwami bwa Espanye bavuga ati Real Madrid mwana wanjye. Ariko ku ruhande hakaba umwana w'i Catalonia, umwana Yakobo witurikiye muri La Masia. Uyu ni umwana ufite impano uhora unyaga umugisha. Neza neza utwe Esawu yaragiye gushyira ku munwa, twisanga iwabo wa Barcelona Camp Nou. Uyu ni we Jacob navugaga. Ese wowe ubikurikije neza urumva ari we muntu twaba twibagiwe kuri runo rutonde rwacu?